سلام با کلی هواداران فوتبال توجی زینه با زینه با آخری کار نزدیک میشویم و در برنامه نوبتی فت از دور پیش از آخرین جدول مسابقه حرف خواهیم زد. یادآور میشویم که طول 21 دور مسابقه شرکت تنیسی ما را سرپرستی میکرد. ما را همراهی کنید. فعلا دسته حاصلات با برتری بزرگ 8 امتیاز از هولبوک لیدری جدول را بر ذمه دارد. اما اینجا نمیتوانیم حاصلات را حال حاضر غالب مطلق مسابقه اعلان نماییم، چون حالا هولبوک نسبت حاصلات 3 بازی کم برگزار کرده است و در صورت با غلبه پس سر نمودن کل بازی های به تاخیر افتاده هولبوک میتواند دوم باره به صدر جدول برگردد. از چهارگانه یگانه دسته که برای راحت لیگ عالی غیر کوکتاش و حاصلات شانس دارد این دینامو میباشد که اون هم از بازی های دسته های کوکتاش و حاصلات وابستگی کلان دارد. اگر کوکتاش بازی های لغو شده خود را با شکست پس سر نماید، پس در این صورت دینامو میتواند با غلبه در بازی های به تاخیر افتاده‌اش به موقع دوم برآید. خلاص دینامو شانس خیلی کم دارد. دیگر دسته ها تنها برای در جدول باقی ماندن مبارزه میبرند. از تهخانه جدول باشد احوال از همه بعد را دسته وحده دارد. این دسته در موسم جاری به پورگی سقوط کرد و از 21 دور تنها 2 بازی مساوی دارد که این برای باقی ماندن در چمپیونات نوکیفایه میباشد. ولی در تهخانه جدول هنوز هم اینتریگ باقی مانده است. دسته سرحچی امکان دارد که حالا هم از موقع آوتسایدران بیرون برآید، چون این دسته حالا 15 خال دارد ولی تا حال 3 بازی ذخیروی دیگر دارد. اما دسته یک موقع بالا گلستان تا این جانب همگی 19 خال جمع آوری کرده است. اگر سرحچی حداقل 2 بازی موقوف شده اش را با غلبه پس سر کند، پس با حساب متماتیکی موقع خود را با دسته گلستان ایواز خواهد کرد. تا انجام دور 22 یعنی آخرین همگی یک دور دیگر باقی ماند، ولی در این نشر برنامه ما دایره رقابت‌های دور 21 حرف میزنیم. همراهی کنید. سراول آغاز میکنیم از رقابت دسته های حاصلات فرخار و گلستان. معلوم است که دسته فرخاری عزم 100% برگشت به لیگ عالی را دارد و به این خاطر کوچکترین شانس خود را استفاده میبرد. از اول رقابت برای لیدر بودن در جدول مسابقه با دسته کوکتاش مبارزه میبرد و فعلا با 56 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. میتوانیم از شانس 100% راحت لیگ عالی حاصلات با کفالت حرف زدن گیریم. خلاص در بازی با دسته سوست چمپیونات گلستان شهر گلستان بچه‌های فرخار یگان مشکلی نکشیدند. بازی در میدان خودشان بود. مخلصان هم برای دستگیری کردن به طور ارزنده وارد شده بودند و بازیگران دسته حاصلات با موتیواسیون خیلی عالی دروازه حریف را گلبران میکردند. همکاران ما این بازی را پیگیری کردند و حالا امکان داریم یک جایه تماشایش نماییم. دسته حاصلات نویه فرخار از بازی به بازی برای رسیدن به هدف اساسی این هم باشد برآمدن به لیگ عالی نزدیک می شود. در دور 21 چمپیونات مملکت بین دسته های لیگ یکم دسته حاصلات در میدان خود دسته گلستان شهر گلستان را پذیرفت. هرچند دسته گلستان در مرحله اولی چمپیونات خوب میدانداری نموده در زینه های بالایی قرار داشت، ولی در مرحله دوم این دسته چندان در بازی های سفری بازی های خوب نشان داده نمی تواند. در دیدار امروزه باشد دسته گلستان همگی با 10 فوتبال باز به میدان آمد و با لیدری چمپیونات نیروسنجی نمود. دسته حاصلات الکی در قسمت اولی دیدار امروزه سعی‌ترش در دقیقه 3 بازی با زدن گل دست یافت و بیشتر در خط حمله قرار داشته چندین امکانیت‌های خوبی افزون نمودن حساب گل‌های خود را از دست داد. در دقیقه 20 بازی باشد دسته گلستان با زدن گل دست یافت، ولی داور کناری امکانیت مذکور را از حالت نوبازی اشاره نموده گل را بیکار نمود. بعد این فرصت دسته گلستان با خود باوری پیدا نموده حمله‌های خود را در نزد دروازه صاحبان میدان افزون نمود و در دقیقه 30 بازی صلاح‌الدین اودینزاده بعدی پرتوفت محسن رمضزاده توپ را وارد دروازه حاصلات نمود و همین طریق حساب بازی را برابر کرد. در ادامه بازی باشد یکی از فوتبالبازان گلستان جراحت برداشت و دسته مهمانان در ادامه بازی 9 نفره میدانداری را ادامه دادند. دسته حاصلات در این بازی با باوری کامل میدانداری می‌نمود و پیش از تنفس سعی‌ترش در دقیقه 40 بازی سلیمزاده نیکروز بعدی پرتوفت سفرعلی کریموف با دروازه‌بان 1-1 برآمده گل دومی دسته‌اش را به هدف رسانید.
пеш аз анҷоми бозӣ бошад, нимҳимоятгари ҳосилот Муҳаммад Яқубов нахуст либоси худро аз тан кашида, сипас бе иҷозати довар аз майдон берун баромад. довари марказӣ Наврӯз Воҳидов барои ҳарду ҳолат ба ин футболбоз корти зард нишон дода, аз майдон хориҷ намуд. ҳамин тариқ қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи ҳосилот ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад, шогирдони Юсуф Рабиев куллан бозигузории худро тағйир дода, 5 голи дигарро вориди дарвозаи рақиб намуданд. нахуст Хайрулло Азизов дар дақиқаи 59 голи сеюми дастаашро ба дарвозаи рақиб ворид намуд. яке аз беҳтарин ҳамлаварони дастаи ҳосилот Далер Чолов бошад, дар дақиқаҳои 64 ва сипас дар дақиқаи 68 дидори имрӯза тавонист ки ба задани ду голо даст ёбад. Фирӯз Мамедов дар дақиқаи 85 бозӣ бо голи задаи худ ҳисоби бозиро 6-1 намуд ва дар ниҳоят муаллифи голи аввал Амирҷон Худоидодов тавонист ки голи дуюми худро дар ин бозӣ ва дар маҷмӯъ ҳафтумин голи дастаашро вориди дарвозаи Гулистон намояд. ҳамин тариқ бозии дастаҳои ҳосилоти Фархор ва Гулистони шаҳри Гулистон бо ҳисоби 7-1 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расид ва дастаи ҳосилот бо касби 53 имтиёз мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа устувор намуд. Наши ребята работают, и сегодня в этот их не отпустили, мы старались, не получилось, но приехали, чтобы доиграть чемпионат. Теперь как бы не было, мы шли столько, целый путь, целый год, осталось 2 игры, и вот мы приехали, чтобы игра состоялась. Как бы никак, но для нас доиграть чемпионат это очень важно. Сказалось физическое состояние игроков, потому что, если честно сказать, мы не тренируемся, мы собираемся в день игры из-за того, что у нас нет финансового положения, чтобы содержать команду, и мы собираемся в день игры, приезжаем без тренировки, ребята стараются, играют на опыте, и физически все равно без тренировок, без ничего. Сказалось сегодня на поле. Первый тайм хоть и в 10-ром, но мы бились, игрались, но уже второй тайм еще один наш игрок получил травму, вышел без замен, и все равно это все сказалось на игре. То, что... Якум тайм маълум буд ки бачаҳо камтар ноҳурматӣ када ба майдон биромадан. Азбаски ман пеш ай бозӣ огоҳ кардам ки дастаи Гулистон дастаи навдаст вай када агар ноҳурматӣ када бироятон бозӣ вазбин мегузарад. ай ҷиҳати ҳамин якум тайм ба мо камтар вазбин омад. хуб дар рафти бозӣ дидем ки яке аз футболбозон майдонро бевай тарк кард. ман оиди ин масъала чӣ гуфта метавонед ки ман даста дар охири мавсим аст ва иқадар ба мақсад наздик шуда истодааст, чӣ гуфта метавонед? акун оиди ин бозингар мо дорем аёи ҷаримавӣ, мо ин бозингарро ҷарима мекунем, баъд ай руководствои даста хай бо чӣ вай бироранд чора бинанд бо ҳамонро ихе мо ҳатман ин бозингарро ҷарима менем. хуб футболбоз пеш аз баромадан аз майдон огоҳ кард ва ё масалан қоидаҳои ҳамон ки баромадан аз майдон риоя кард ё на умуман? огоҳ нишон дод ки ман замин накунетон, не ки вай бояд огоҳ мо яъне огоҳ доваронро мекард ки мумкин ман ай майдон бироям, ягон ҷароҳат дидам ё ягон вай кардам, ман ай майдон вай на доваронро огоҳ кард бо аз болош ки футболкаша кашида биромад. хуб дар мавриди бозиҳои охир мо дида истодем ки аллакай ҳосилот гӯем ки то андозае ба ҳамон наздик шуда истодааст барои баромадан ба лигаи олӣ ва ҳамзамон метавонад ки мисол медалҳои тиллои лигаи якумро ба даст биёрад. хуб вобаста бо бозиҳои боқимонда чӣ гуфта метавонед? дастаи мо як бозӣ мондааст, ин бо дастаи Динамо ҳоли маълум нест ки ба лигаи олӣ мебарад. се даста ин Куктош, дастаи мо ва Динамо олӣ рақобат мебаранд. бозӣ хеле бозӣ хуб буд ва ин бозӣ мода дар кор буд барои ба лигаи олӣ баромадан ва мо ҳам меҳнат кардем, кӯшиш кардем ки ғалаба ба даст орем ва миннатдории худро аввалан ба мухлисиҳои даста мерасонем ки омада моро мухлисӣ карданд ва мо аз мухлисиҳои худ розӣ ҳастем ва мо мехоҳем ки соли оянда дар лигаи олӣ бозӣ кунем.
дастаи ваҳдатро гуфтем ки аллакай умеди идома додани рақобатҳои худро ҳанӯз чанд давр пеш аз даст дода буд. чунин хунукназарӣ кардан ба рафти чемпионат дар охирҳои мусобиқа шояд сабаб дошта бошад. метавонем ба мушкилиҳои дохили бошгоҳӣ такя намоем ва ё ба имкониятҳои дастаи мазкур ки шояд сарпарастон барои футболбозон шароити мусоид фароҳам наоварданд ва ё воқеан мушкилиҳои кадрӣ доштанд. ҳазор саволу муаммо. онҳо доим аз ҳарифони худ бо ҳисобҳои бузург шикаст хӯрданд ва ҳатто охир ба бозиҳои сафарӣ нарафтанд. ин воқеан мушкилии ҷиддӣ аст. бозии даври 21-уми дастаи мазкур бо дастаи ҳулбуг рос омад. ба иттилои ҳамкорини мо дар минтақаи ҷануб футболбозони ҳулбуг фосилаи чанд муддат мунтазири он буданд ки футболбозони ваҳдат биёянд. хулас охири кор чӣ шуд? ҳамкоронамон шаҳр медиҳанд. дар бозии дигари даври 21-уми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи марказӣ ба номи Теша Исмоилови ноҳияи Восе мебоист бозии байни дастаҳои ҳулбуки ноҳияи Восе ва ваҳдати шаҳри ваҳдат баргузор мешуд. ҳарчанд доварону маъмурони бозӣ ва худи ҳайати дастаи ҳулбук дар вақти муайяншуда, яъне соати расо 15 ба майдон омада тамринҳои пеш аз бозиро гузаронида бошанд ҳам, вале дастаи ваҳдат то анҷоми вақти нимаи аввали бозӣ ба майдон ворид нашуд. бояд гуфт ки дар соли ҷорӣ ин бори нахуст нест ки дастаи ваҳдат ба бозиҳо дер омада ба раванди мусобиқа халал ворид месозанд. чунин ҳолат дар бозии байни дастаҳои сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ ва ваҳдати шаҳри ваҳдат мушоҳида карда шуд. баъди интизориҳои зиёд ниҳоят бозии мазкур баргузор нашуда эълон гардид ва дастаи ҳулбук аз майдон берун омад. дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат бошад ниҳоят соати 16:20 ба варзишгоҳ ворид гардид ки ин ҳам бошад бо ҳайати ками варзишгарон. аммо бо иллати дер мондан ба бозӣ ва риоя нагардидани регламент доварон ба оғози бозӣ иҷозат надоданд. оид ба дер омадани ҳайати дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат ва лағв шудани ин бозӣ ягон нафар аз масъулон ба мо чизе гуфтан нахост. акнун оид ба ҳолати мазкур қарори масъулини кумитаи назорату ахлоқи федератсияи футболи тоҷикистон баромада дастаи ҳулбуг имкон дорад ки 3 имтиёз ба даст оварад ва дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдатро бошад ҷазои навбатӣ оид ба саривақт ҳозир нашудан ба бозӣ интизор аст. дастаи саройкамар имсол воқеан супер марҳилаи бозиҳои худро баъди чандин сари сол сипарӣ кард. боз мегӯям ки агар панҷиҳо имсол аз аввали мавсим нисбати чемпионат муносибати ҷиддӣ мекарданд, шояд ҳоло яке аз дастаҳое буданд ки рӯйхати лигаи олиро ба даст меоварданд. аммо вақте шонс аз даст рафт, мусаллам аст ки ба қавле шасти мубориза бурдан мегардад. аз ин рӯ бозӣ бар муқобили Динамо барояшон андаке бо мушкилӣ пасти сар шуд. футболбозони дастаи душанбегӣ барои мубориза баҳри рӯйхати лигаи олӣ тамоми кӯшиши худро карданд ва мекунанд. аз ин рӯ чӣ гуна гуфтем барои саройкамар андаке бозии мушкил буд. футболбозони дастаи Динамо зуд хурсатҳои хатарзо таъсис медоданд ва таҷрибаи баландашон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ имкони бештар дод то саройкамарро шикаст бидиҳанд. хулас ин бозӣ ҳам аз мадди назар дур намонд. яке аз рақобати марказии даври мазкур бо иштироки дастаҳои Динамои шаҳри Душанбе ва Саройкамари ноҳияи 5 сурат гирифт. вохӯрии дастаҳо дар майдони хонагии дастаи Динамо доир гардид ва бо ҳисоби умумӣ 4-0 ба суди шогирдони Аҳлиддин Турдиев хотима ёфт. ҳарчанд дар ин бозӣ интизориҳои зиёд мерафт ки дастаи Саройкамар метавонад дар ин рақобат то лаҳзаҳои охир бо ҳарифи худ бозии арзандаро нишон диҳад. аммо дастпарварони мутахассиси футболи кишвар Аҳлиддин Турдиев ба ҳариф қариби имкони ба хати ҳуҷум гузаштанро надоданд. як омори инфиродии ҳамлагари марказии дастаи Динамо Сунатулло Азизов дар ин вохӯрӣ хело хуб буд. ҳамлагари мазкур тавонист 3 маротиба ба задани гол даст ёбад. дар ин бозӣ аз ҷониби футболбозони ҳарду тараф вайрон кардани қоидаи бозӣ ба чашм мерасид ва мухлисони дастаи Саройкамар нисбати бархе аз қарорҳои довар изҳори норозигӣ баён мекарданд. бозии дастаҳои Саройкамар ва Динамо ба он хотир бозии марказии давр ба ҳисоб мерафт ки дастаи ноҳияи 5 ба хотир дар чоргонаи аввали ҷадвал боқӣ мондан ва мавқеи Динаморо танг сохтан муборизаҳои охири худро идома медод ва Динамо бошад барои рохати лигаи олиро ба даст овардан ба ҳеҷ ваҷҳ дар муқобили Саройкамар шикастро намехост ва акнун дар мавқеи сеюм тавонистанд соҳибони майдон мавқеи худро мустаҳкамтар намоянд. бозӣ хуб буд. ҳарду дастаам бозӣ хуб нишон доданд. ҳарду дастаам мехостанд ғалаба ба даст биёранд. бачаҳои мо ҳаракати хуб нишон доданд. чизое ки мо дар тамринҳо гуфта будем, онҳоро буромада дар майдон иҷро намуданд ва ба ҳамин натиҷае ки ғалаба кардем, ба ҳамин натиҷа расидем. чизе ки мо мехостем онро нишон дод натонистанд, лекин бозиро хуб ба даст гирифтанд, лекин ҳаракатҳои хуб доштанд
камтар ба чихел ки мо гуфтем камтар саросема буданд, мехостанд тезтар ҳаракат ба тарафи дарвоза нишон диҳанд, лекин ба хатогӣ роҳ медоданд. چند از بازی‌های دیگر دور مسابقه با سبب‌های مختلف برگزار نشدند. مثلا در بالا گفتیم که وحدت با بازی سفری به ناحیه واسه نرفت و بازی دسته‌های کوکتاش و سرحدچی با سبب اشتراک دسته کوکتاش در مسابقه جام تاجیکستان برپا نگردید. دیگر حاصلات گلستان را با حساب 7-1 مغلوب کرد و دینامو باشد در مقابل سرایکمر با حساب 4-0 پیروز شد. ماهر در سفر از پنشهر با نتیجه 4-1 شکست خورد و بازی دسته‌های برچی و دوشنبه 3-1 به نفع برچی خاتمه یافت. جدول عمومی مسابقه بعد دور 21 اندک تغییرات دارد ولی شاید مهمیت نداشته باشد. فعلا دسته حاصلات با 56 امتیاز در صدر جدول است و دسته کوکتاش باشد با 48 خال در موقع دوم قرار دارد. تفاوت این است که دسته کوکتاش حالا از 21 همگی 18 بازی خود را برگزار کرده است و 3 بازی دیگرش به تأخیر افتاده است. در صورت غلبه در 3 بازی مذکور کوکتاش باز به صدر جدول برمیگردد. دسته دینامو باشد با به دست آوردن 44 امتیاز در موقع سوم قرار دارد ولی این دسته هم 3 بازی کم دارد که در صورت غلبه هم شانس آنها نسبت هولبوک کمتر ارزیابی می شود. دسته سرحدچی تا این جانب همگی 15 امتیاز جمع آوری کرده است و می تواند با استفاده از بازی های موقوف شده موقع خانه اوتسایدران را به دسته گلستان عوض نماید، اما وحدت یگان راه برآمدن از تهخانه را ندارد. بازی دور آخرین همگی در یک روز یعنی 22 اکتبر صورت میگیرد. گلستان در میدان خود با کوکتاش رقابت میکند و دوشنبه باشد با دسته سرحدچی اندر میدان میشود. وحدت بدون شانس بازی آخرینش با دسته برچی است و ماهر هولبوک در میدان مرکزی ناحیه آوان با هم رقابت میکنند. سرایکمر در میدان خود دسته پنشهر را انتظار است و بازی مرکزی دور با اشتراک حاصلات و دینامو در میدان ناحیه فرخار برپا میشود. در رویخط نشانزن‌های چمپیونات تا حال یگان تغییرات جدی به چشم نرسیده است. این علاقه چند دور می شود که در این رویخط یگان تغییرات را نمی‌بینیم. حالا هم فوتبالباز دسته گلستان محسن رستمزاده با 26 گل در موقع اول قرار دارد و فوتبالباز دسته کوکتاش عزیزبک سلطانو باشد حالا هم با 18 گل در جای دوم قرار گرفته است. فوتبالباز دسته حاصلات امیرجان خدایدادov باشد با 17 گل در موقع سوم است و فوتبالباز دیگری دسته کوکتاش خدایداد اوزاکوف با 15 گل در موقع چهارم قرار دارد. فوتبالباز دسته حاصلات دلیر چالوف باشد تا حال 15 گل زده است و موقع پنجم رویخط نشانزن‌های بهترین چمپیونات را اشغال نموده است. تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز باشد. خیر.